نوچهین دمجمر 5 استودیاری باز بان سرنوچهیان دست پیدا کرد. ایروز 3 سال سر شهید بون آشش پیشمرگه لشکر روجرل شر دجی داعش در باز بون. سیاست مدار کرد عبدالرحمن گلو دبیجه پیاده تجاران نبویه هلگری پروگرام کردی تیه. ماینه کی چاندیه لگوندوار باشارو که گره سپی تقیه و ده انجام ده زیان مادی مظلم کتن. دم باش. 3 سال سر شهید بونا 2 شهیدین پیشمرگین روژ لشر شنگالی لدجی داعش تیرورست در باز دبن. هر وها 2 سال سر شهید بونا 4 پیشمرگه و ملازمین لشکر روژ لبریا بنداوا موصل لدجی همان رخصنا تیروری در باز دبن. 2 سال 2015 هر 2 شهیدین پیشمرگین روژ شیرزاد محمود معصوم و احمد بوزان قچو بریا گلات یال شنگاله دشر روبروون رخصنا داعش تیروریست شهید بون. هر وها شهیدین لشکر روژ ملازم مولود ریاض و ملازم سیپان یوسف سینو ملازم عطوف طاهر و کامیران صلاح الدین حسو لبریا بنداوا موصله لدجی همان رخصنا تیروریست دبن پاراستنا خاکا کردستان ده شهید بون. PKK و پیاده سیاست پاراستنا برجواندین حزبی ده بردوامه شبوه چنده بریا چند روزان هوارا خواه گهاندن پارتی دموکراتی کردستان دا کوان جگفن هرمی ریزگار بکه و جارکدن نزیک بونه که نابرا وان و انکسی ده درست بکه. سیاست مدار کرد عبدالرحمن گلو راگهاند کو پیاده تجاران نه هلگره پروگرام کردی بو سربار دکه به کو پیاده سیاست یان هلوستا خواه بگهوره سردانا حرم کردستان دکه جبر کو تو گرنگیا و نمایه بطایبتی شر داعش جی بداوی هاتیه. نویسکار و سیاستمدار کرد عبدالرحمن گلو گوت کو PKK تو پروژه نوانی سیاسی نل سوریه و نل باکوری سوریه جبلی شری هبونا نتوی یا کردان او نو کاغتا بنرخه و تو گرنگیا وانینه دقوناغا شرده نهاجی او دبینن نکو شاندکا جپه دی چوی هریما کردستانه لیب همان پایبونا خویا بری و بیکو تو گوهرتن ده هلوستا ویا سیاسی یادن ده آوای زاراوی وان ده هبه. گلو جمال پرا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را راگهاند که امریکا باش پیوندی PKK لگل ایران دزانه وان یک جباسکی نوید بینه لی امریکا خواست وان جالی لشکری و بکار بینه برانبر پشتوانیک لشکری لگور برجواندی و استراتیجیا امریکا لی روجهالات فراته تا داوی ده نشترگریا جدا کرنا حسده جی PKK انجام بده و جبرویه که پیده دید که داویا وان لی دوره حاتیه و دست پیکر خباوه جن بارزانی تا نافبینکاری دنابرا وان و امریکا ده بکه کتنه امریکا دکاره فشاری لسر وان سیویک بکه جگفین ترکیه گلو سربار کر که نرینا PKK کرده و جبلی دجمناتیا نرین نشتیمان پروری ین کردستان ده همو قوناغانده گلو زلال کر کوان بری خدا هریما کردستان و کو گریدانا گریبستکا بازرگانیه و هولک جبو کو خوریزگار بکن و جبرویه که گلو گوت کو او نابینه کو اوی بسر بکوین لپیش پرنسیب نتوی و نشتیمانی بارزانی جبر کو پرس جگری بستکا هوارچونه مزن تره. همیده جدابوی جی پیاده ده بشه اگر پیاده جی دست بکده لی وگر کردان بارزانی وگر یابان عفرین جی دست ندچو. پشتی کوشاندکا پارتیا یکیتیا دیموکراتیک پیاده که هر یک جالدار خلیل و الهام احمد و انور مسلم لخوا گرد سردانا هرما کردستان کرم به ارمانجا داخوازا نزیک بونه جه انجومن نشتیمانیا کرد لسوریه عميدة جدابوي جي چكدارن هسده يابسر پیاده و حسام الدين العواق لسر روپلا خوايا تورا ميديا جواكيا فيسبوك گوت كوغلق هوالان جي خستيه نرين خوا درباري ويه که بده عواق جي كو او يكم كسبو او پیشنيار لسر پیاده کربو. عواق ده بردوامیا و بلافکرنه ده بردوام کرو گوت کووی پیوندی بسرکردایتی باشور کردستان را کر و جبرویه که پیاده او بخیانت پسندان و هولدام بگلک آوایان که زیانان بگهینینه. وی و هفجیناوی گرتن و همو سامانن وی دست سر کرن
نهاجی ئەو بخوا گهشتن سەزایە کۆشایینی وێبوون. عواک بەردەوام دکە و دبێژە نهاژی ئەس بەرێ خوا ددم پەیەدێ و ئەس دبێژم وان هەڤال ئەگەر وە گوهدا باشیرەتا من و نەدگهشتن vê qonaxa xerab û roxyayî û di nav du kevanan de ewak dibêje gotina şîret peyedê bêzar dike û dema min digot wan ez dixwazim şîretê li we bikim henekê xwe bi min dikirin. Ewak got jî ku niha derbarî vêgava peyedê ew ji wan re dibêje hûn di wê demê de vegeriya banalêvegera xwe ya Kurdî ya mezin ku ew jî birêz Mesûd Barzanî ye hûn ê niha mêvanên birêz bana û ne tenê daxwazkerên hewarçûnê bûna. û me Efrîn jî ji dest nedda û wê rewşawe jî tavê astê tek nediçû. Ewak di dawiya belavkirinê de dibêje ku niha jî birêz Mesûd Barzanî li gor hêviya ye û parêzvanê miletê Kurd e û xwedan baştirîn dil e û li wan kesan dibûre yên ku hewil didan ziyanê bigihînêne û hûn baş dizanin ew ziyan ta çi radeyê bû. Di daxuyaniyekî hêzên Hesedê eşkere kirin ku çekdarên Hesedê yên bi ser peyedê ve wê dubare êrişî bingehên Daişê bikin. Ew jî di demekî de ku Tirkiye gefa derbasbûna Rojhilatê Çemê Furatê dike. Di daxuyaniya Hesedê de hatiye ku di demeka nîzik de çekdarên Hesedê li Dêrazorê wê êrişî çekdarên Daиш bikin. Ew jî bê ku guh bidine gefên Tirkiye ku wê derbasî Rojhilatê Çemê Furatê bibin. Ev e bûye demeke û Tirkiye amadekariyan ji bo êrişkirinê li ser Rojhilatê Çemê Furatê dike. Peyedê li hember çekdarên xwe bû bajarê hejîn yê Dêrazorê vediguhêze. Mayîneke çandiyê li gundewarê bajarokê girê spî teqiya û di encamê de ziyanên madî yên cor bi cor rodan bê ku ziyanên canî ro bidin. Lê gorî agahiyan ku ew teqîn li bajarokê Silûkiyê girê spî rodabû ku ziyanên madî yên mezin di encamê de rodabûn. Her wiha ew teqîn di qehwexaneyekî de internetê de rodabû. Lê ew qehwexane girtîbû dema ku rodana wê teqînê de. Konferansê salaneyê Komela Kurdên Kasil duh dest pê kir. Ew jî dirêk hefta 11 heyva 11 sala 2018 de. Konferansê salane yê Komela Kurdên Kasil doh dest pê kir. Ew jî dirêk hefta 11 heyva 11 sala 2018. Wî konferansî dest pê kir bi xuleke bêdeng li ser canê şehîdên Kurdan û piştre serokê Komela Kurdî Dr. Yasîn Mihemed gotinek xwend û têde ronîhavêt serçalakiyên wê komelê di sala borî de. Piştre hejmarekê ji revenda Kurdî li Kasil têbînî û rexneyên derbarî karê wê komelê û nerîn û pêşîniyarên xwe yên avaker pêşkêş kirin ji bo pêşxistina çalakiyên wê komelê di qonaxa hatî de. Desteya rêvebir ya karê wê konferansê hat hilbijartin, ew jî Dr. Viyan, Yusuf û Yusuf Abdullah Umer ji bo rêvebirina karê konferans û vekirina dergehê hilbijartinê ji bo endaman ji bo pêkanîna rêveberiyek nû ji wê komela ku ji 10 kesan pêk tê. Duwan hilbijartinan de her yek ji Dr. Yasîn Mihemed wekû serokê wê komelê serkeft. Her wiha Sekvan Mihemed û Abbas Umer û Mihemed Seyyid û Fethallah Mihemed û Mihemed Hesen hatin hilbijartin wekû endamê rêveberiyê. Ew konferans jî bi spasiya beşdaran hat bi dawî hatin. Polîsên Tirkiye li bajarê Borsaya li Bakurê Tirkiye welatiyekî Sûriyê girtin û lêkolîn pêre kirin bi tometa ku keça xwe ya dibin jêr 18 salî de hevjîn kir.
Polîsên Tirkiyê li bajarê Borsaya li Bakurê Tirkiyê welatekî Sûrî girtin û lêkolîn pêrek kirin bi tometa ku keça xwe ya dibin 18 salî bêhevjîn kir. Li gor hin mîdyayên Tirkî ku keça Sûrî ya bi navê Diana 15 salî di dema ku berê xwe da nexweşxaneyekî da ku lêkolînên ducanî bike. Karmendekî nexweşxaneyê polîsên li deverê agadar kir ku keçeke dibin 18 salî de ducanî ye. Li gor yasayên karûbarên sivîlan ku hevjînî dibin temenê 18 salî de tawan e û dibe tawanbar were dadgeh kirin. Her li gor wa mîdyayên Tirkî ku dadgehê hevjînê Diana yê bi navê Abdullah 22 salî bê tometa destdirêjî li ser zarokan hate tometbar kirin û bavê Diana bê tometa handan û alîkariya wê tawanê hate tometbar kirin. Di dema ku Abdullah di dadgehê de got ku di sala borî de berê xwe da Sûriyê û hevjînî bi Diana re kir û piştî wê carek din vegera Tirkiyê û tekez kir ku tu kesî agadariya wî nekiribû ku ew yek li Tirkiye tawan e ji ber ku ew yek li Sûriyê nayê wate tawanekî. Ji aliyê xwe ve jî bavê Diana got ku ew hevjînî bi erêkirina Diana bû û Diana tekez kir ku axaftina bavê wê rast e û ew kêfxweş e bi hevjînê xwe re. Piştî ku dadgehê guhdariya axaftina wan kir, biryar da ku bavê Diana 8 salan wê were siza dan û hevjînê wê jî 16 salan wê were siza dan ji ber ku ew yek li gor yasayên Tirkî tê biwatan destdirêjiyek li ser zarokan. Bi vê raportên oçayên me bi dawî hatin dubare sernoça. Îro 3 sal ser şehîdbûna 6 pêşmergeyên leşkerê Roj di şerê li dijî Daişê de derbas bûn. Siyasetmedarê Kurd Abdirehman Gelo dibêje PYD tu caran nebûye helgirê programa Kurdîtiyê. Mayînekî çandê li gundewarê bajarokê kirê spî teqiya û di encamê de ziyanên madî mezin ketin. Bibînin xweşîrin.